quite a crowd here this evening. E tēnei pōwhānau down here at the Mangamuka Marae. They've all turned up to help us celebrate Te wiki o te reo Māori. That's right, whānau. So they're all here. We've got quite a crowd here. So for this week, we've been celebrating Kia ora te reo, hei tautoko, not taurawhiri, but te reo o Aotearoa, mō ngā hapu me ngā tangata whenua, hei tuku te reo, hei oranga, o tātou tamariki ngā wā katoa. So tonight we're pretty organic, and what we plan to do is have a whole lot of fun together. He, ha, a little louder, ha, and the middle one is obviously aware. Oh, look, we've got all the wokopuna in the middle, that's why. He, ha, aware. He, ha, aware. He, ha, aware. Oh, I thought I had the he's, but these are the ha's. Ha. The real compulsion in our kura, and I don't think we're 110%. Ka noho a tautoko whānau katoa, ki roto i te whānau o Mangamuka, me ngā whānau o Ngāpuhi nono tahi mai, nō reira tēnei he mihi, he greetings i roto i te wā o te wiki o te reo Māori, ka tuku atu te Māori o te aroha, te Māori o te hauora, o tātou mokopuna, me o tātou tamariki, o roto Aotearoa katoa hoino, kia kite atu rā, kia whakanuia rā, te aroha o te reo. Just get that? I'm glad you did, because my te reo is very, very iti. But however, as long as you have a go, that's what it's all about. Te wiki or te reo Māori. Kia kaha! Kia kaha!